sinja n'ensima. Anat Sarah Nuwamanya naza kuba umuhango uzabo kugira ngo bingi abatsira konka kimutangarize kureba ngo Anet obiratine kibina niwe yamusinga. Anet ayihereyo bururi 18 ari 16 kandi bamwe abahagize ba nyonye ndakombininga job z'uruzi bwanjye bwine ayakoze register kuno jankanta yusakata kuza kuntanka yi dire Anet gasha wa Ramadan. Tugumizamo n'amakuru abantu b'amaju gabo gwatwirwe omwejemure ogwo mugero gwa Nyamwambo muri Kasese embera yaboneye yarikiriza aba hatana batura omukampo eyibatere ahishomero rya Kanyeganye ya primary school kandi nabashaba government okubasa kubahwera. Primary school neshango muri Kanyange ya Nyamwamba division Kasese municipality ubwa hata abantu bari kwikabana no bari kuturamo abantu bagira ngo ahabwe umuhendo gw'abantu kweyongera nibabasa kukwata indwara ya COVID-19. Amazi agali wa mustignant tegatambula tegakola ki gali yawo obudde kolera ejja kuvamu kubanga toilets ze twakozesanga mu maka gano gonna gembalangidde 1920 toilets zonna zaagwa ziri omwo mu mazzi netulaba nti Nabil Hazia naye ejja kufulumiramu. That means
Godfrey Bogogor chairman LC5 wa Kasese district nagira ngo bagerezo nka district konkembere kigumeri. The main challenge that we have about desilting the rivers is that we do not have the resources. Gasha kwa Gilbert Muhanguzi. Webare Gilbert ekitongole kiri kuteza obururu mu Uganda nikisaba abantu bona abarukwenda obwa presidenti okweyonjera kubasa kubashikirira obwire bwo kubahandika butakashikire aba okugamba ebi nikije obwanyuma yokushanga ngo abantu 87 abatwire empapura zo kuronda akaroro bwa presidenti 10 bonka nibo bazigarizeyo. Ab'ekitongole ekya Commission ebigambire Paul Bukenya omugambirizi w'ekitongole. Well, obudde bugenda bukendera naddala ku ludda lw'abakandidates obukozi ne ku lwaffe kubanga kiba kyakabinya okuleeta amannya gano mu lunaku olusembayo. Tewajja kubawo obudde kumaliriza nsonga ate nga Constitution ne Presidential Elections Act yennyini etuwa ennaku 2 ez'okusunsulamu. Paul Bukenya nagira ngu Electoral Commission ogwabo bakozire bategereize abo abeesimbireho okwisa ebyo ebabashabire. Waliwo bamaze kati kumpi wiiki namba nga baleetadde emikono gyabwe omu yekka yakasunsulwamu abalala balina obuzibu bwe bafunye mu mannya ge baleeta era omulimu guno ogw'okusunsulamu tugukola ne ba agents baba candidates tetusobola kukola mulimu guno nga ba agents tebaliwo tusobola okubategeeza awo tufunye obuzibu nga obuzibu obusinga kwe kubeera nti mulimu abantu abajingirira ebyabakwatako ne bawaayo amannya ne numbers ze tutalina mu system yaffe so we tuba tetusobola kakasa nti omuntu oyo mu system wali oba mulonze erinnya eryo bitini bantu bangahi ayitirigambira abarugireyo okwetenga entebe y'obwa president Ageihangwe Uganda. exercise eno ekyaliko tetusobola kutebereza ani agenda kujja kubanga abaano n'empapula baali 87 so abakakomyawo bali 14. Entebe y'obwa president ebingi hati batire erisho okujja kitongole kya Electoral Commission aba nabo kwongera kubashuza machete nomination abero 2023 by'okwezi kwa 11 omwaka 2020. Exercise eno mu mateeka osobola okutuukira ddala ne ku lunaku olw'okusunsulamu newankubadde nga kiba kyakabinya kyovola nti tubagamba baleeta ebintu bino ng'obudde bukyali basobole okwetegeka ze weeks 2 zetuwayo naye weeks 2 wezigwereddeko nga twakafunako 14 bokka. Abwa TV West ndi Senyomo Gideon. Zana Jack otaferwa umugisha okusingura miliyoni ananina Sandage a super kasi abwe namba zawe ishatu ez'umugisha okuraseho TVW tware 5 buri senge ukomeza kuzana nizikuwa umugisha okusingura redirect ticket ekutasya mu super jackpot show. Champrisa International Limited bakureta Hendrik Concentrate ebine kurya by'amatungo ninge by'enkoko omumbere butarware notandika kutunga amagoba enkoko nerauka kukura kandi egomuka ez'amahore nizitera amahoro mahango kandi omwetoro gwago nigwaguri ogwacenshu empunu nizirauka kukura obotebiru nogomoka okumanya ebirikukiraho tere simu ezahifu.
kozesa esimu yawe kandi ahabwabusha otatiremu sente yona ekyo olina okukora zo mu simu yawe on Play Store oronde New Vision Digital Experience app ogi-installinge rero oguma murembe hurira nubasa kwetera bwa selfie ori kuchatinga na presenter wawe omu app egi New Vision Digital Experience. We shall keep evolving. John Kiranzi enzarwa ya kabare nagira ngo nk'omuntu wena wa Mzee yashikize emyaka ya 8 linambe emu tukibala nti era mu siringi 9 namba 2 egwera mu mutwalo gumu 13 tugisuubuza gumu 6 no namba 3 egwera mu mutwalo gumu mu 7 tugisuubuza emitwalo 2 mu 10 olumu mu 12 naddala nga tugenze ewala. Omusayansi na tekinologiya twakureetera ekyoma kyete robot ekikozirwe kuyonja swimming pool. Ekyoma eki bakyeta mira 530 kandi kikozirwe aba kampuni ya iRobot. okuyonja swimming pool abukushanganga hari bamwe n'oburimeza bukuba egi netwara sente nyingi obumwe ekosa n'ebyoma bingi omusayansi na tekinologiya nkaka akoma akakozirwe kukora omurimo ogwo omuringo gw'okushoboza kikye kandi kakakorera gye omurimo. Akoma aka baketa mira 530 aka kakozirwe kampuni ya iRobot, kampuni erikora robot zitarimu na bimwe na byete byoma ebikora emirimo etakushana. Mira 530 okutanaho n'ebyoma ebirabireho ebikozya swimming pool ekyo kyoma kyo nkyekozesa. Eki nokinonesa n'ebindi byoma bya kanyabwenge kikora kibayita mapping ya swimming pool ahantu kyoma kikorera omurimo ahansi y'amaizi. Ahansi y'amaizi ekyoma eki nkihayo omwondo n'ebyo byona ebyakuba biri ahansi y'amaizi. Omu katare eki nkigura miliyoni ziri hagati y'5 n'10 omu sente za Uganda okurugira bwingi bw'ebyoma bwaza kugura n'ihanga ahiwakiya. Aba TV West ndi Senyomo Gideon. Senyomo webare reka tugaruke tumureho nitugaruka. Vision Group yakuretera the New Vision Digital Experience app. Omugisha gwo kutunga ebirungi omu ngaro zawe hati nobasa kushoma kuhurikiriza no kureba amakuru agakufa munsi yawe. Hurikiriza kandi urebe program zawe ezori kukunda ha radios na TVs za Vision Group. Ebi byonna nibibasika ori kukozesa esimu yawe kandi ahabwabusha otatire mu sente yona. Ekyo olina okukora zo mu simu yawe on Play Store oronde New Vision Digital Experience app ogi-installinge rero oguma murembe hurira nubasa kwetera bwa selfie ori kuchatinga na presenter wawe omu app egi New Vision Digital Experience. We shall keep evolving.
Makuru agebyemzano omutendeki wa timu y'ihanga y'abishiki abari hansi y'emyaka 17 Ayebo Khalifa Chiyenje agarukire ahatemu bwanyuma yo kukira oburwire bwa COVID-19. Khalifa Chiminche ehwire akarangira kwiyatungire oburwire obwa COVID-19 nuko kuza omukeshereko akasigaho timu kandi obwo yabire ryo netebekanisiza kuritana na Cameroon aha muhero go kwezoku. Coach Ayebo Khalifa Chiyenje atwira mukeshereko okwihebero munana byokwezoku obu yashangwa n'oburwe bwa COVID-19 ogunagaruka kutendeka timu y'abishiki abari hansi y'emyaka 17 bwanyuma yo kumukebera bakashanga takino oburwire bwa COVID-19 kandi nagira ngo abishiki aba yabashanga omumbera nungi. Khalifa asimira abahwezi be abatwira timu ejatariho abaramu Hadija Namuyanja hamwe na Oliver Mbekeka ahabo murumo ogubakozere. Sanifundiri bakochi bakoze umurimo mulungi era bora bakwinjira bakikola rero twe tugezako kubasa mu bifo bari no kuzanya mu Burundi batambula batya baduka batya then no kubanga basoboka kweko umupira naye nga njagala kudamo gamba tumusanyufunyo bora bekiri mu nkambi yona timu iri Burundi. Uganda iri mukwetebekanisiza kuritana hamwe na Cameroon ebirashatu na kimwe amwergo kwezoku Ageihangwe okutwara morize kweta mu mpaka zensi yona za World Cup omuyihanga rya India. Omugande agebyemtsano empaka za UEFA Champions League harengo rwa group nizakutandika ekireki nemizano 8 omahanga gatargamwe na gamwe omure Buraya omizanejo harimo gwa PSG erukutayisa Manchester United kandi Chelsea netayisa Sevilla okuruga omu Spain. Manchester United yagenda muri Bufaransa kwatana na PSG etina mutebi musya Edison Cavani hamwe na captain wa timu Harry Maguire. Hati Manchester United wa captain babuhereza omuzana Bruno Fernandes na nokutera penalty nuwe bahereza obushoborozi. Abazana banda ba Manchester United abatagenda harimo Greenwood Mason hamwe na defender Eric Bailly. Abwa PSG nibaza kuba batina bazana umushanzu bona abwenshonga zitari zimwe na zimwe kandi omuryaba harimo Mauro Icardi konka bazana bamani nkakalian Mbappe hamwe na Neymar baroje kuzana kireki. Club ya Manchester United hamwe na PSG bakwatina mu mpakeze mirundi 3 kandi PSG singiraho emirundi 2 rero Manchester United gumwe. Omezane ndizo ya manera zanwe kireki hariho gwa club ya Chelsea eri kutayisaba club ya Sevilla Stamford Bridge kurgo muhangare kandi umutebo wabo wa Man Line Messi haroje okuzana kureka kipa wabo Mark Ande Tastagan hamwe na defender Samuel Mutiti tubaruho. Borussia Dortmund yatayira ba Lazio ya Italy kandi club zombi zinabazana binja bahutire. Dortmund inabazana umushanzu harimo Emre Can kandi Lazio nabo bine umushanzu harimo Luis Philippe. Club ya RB Leipzig ya Germany eine Baskehel atake omuri Germany. Ebyemizano aha TV Westing. Ebyemzano nigo twatwinire omakuru geto Ageihangwe kandi rogatusya aha muhero gwa makuraga Nuwamanya Serena ninye nabankwine musibe kurunje. Nens Chibombo naye Tombita ngutaratungire sente zakasimo. Kigine chiptina ko dom government ba parliament nungi konka ba mpaka sente ka gratuit konka kuba kumpa kedi chikunga sanyi mwe mukayebo. Embera y'abahunjiro mugera gwa Nyamwamba omurikasese neyerarikiriza. Obudde kolera ejja kuvamu kubanga toilets ze twakozesanga mu makaga no gonna gembalangidde 1920 toilets zonna zaagwa ziri omu mazzi. Omutendeki wa timu y'ihanga eyabishiki abari hansi y'emyaka 17 agarukire aha timu bwanyuma yo kukira oburwire bwa COVID-19. Abana n'abasanze bali mu mbera n'indi musanyufunki bakochi bakoze umurimo mulungi. Nehida
nta kiruhuko yararikera ebintu byona nibyeyongera Derito abaye baryo murundo mu izoba amasharura hati twine nago kugusa we bari kutereza ndobo ndatutubasa kunyomate kandi tukurya n'amahori